Hi Capucine, I'm looking forward to seeing you tomorrow. See you soon, bye, have a nice flight. Lana je bila s 13-letno Capucine, ki prihaja iz francoskega mesta Le Mans, že dobro leto v stiku prek družbenih omrežij, danes pa sta se prvič srečali v živo. Sem bila malo nervozna, ker nisem čisto vedela, kako se bova sporazumevali in ima mogoče drugačne navade kot jaz. C'était super, j'avais vraiment hâte de la rencontrer et elle est vraiment super sympa. Ker je Capucine prvič v Sloveniji, se bo Lana potrudila, da ji pokaže čim več slovenskih krajev in mest. Mislim, da ji bosta najbolj všeč Bled in Ljubljana, ker je o teh krajih že največ slišala. J'étais jamais venue, mais c'est vraiment un joli endroit. Francoska deklica je za teden dni postala del Lanine družine. J'habite chez Lana et je dors dans ma propre chambre juste à côté de la sienne. Ils sont vraiment très gentils, très accueillants et je les remercie beaucoup. Osnovna šola v Franciji se nekoliko razlikuje od slovenske, še pravi Capucine. C'est que quand ils arrivent à l'école, ils enlèvent leurs chaussures pour mettre leurs chaussons, alors que nous, on garde nos chaussures. Et entre le petit déjeuner et le midi, il y a un goûter, un snack, que nous ne mangeons pas entre les deux. Zdi se mi zelo dobro, da imam mednarodno prijateljico, ker lahko lažje potujem, spoznavam nove ljudi, njihove navade, kulturo in praktično tudi njihov jezik. Po obisku v Sloveniji se bo Capucine vrnila domov v Le Mans, čez nekaj tednov pa se bo na pustolovščino v Francijo odpravila Lana, ki se najbolj veseli ogleda glavnega mesta Pariza.